Dobrodošli v studio GAM. Aha, evo, vidite, ja. Sims, tak. Da se malce razgibamo. Ja, scena s terena. Pozivamo gledalce, bodisi kot individualce ali pa kot podjetnike, poslovne žence. To je pa, če boste imeli željo, da bi dali cash. Trio mio! Dajmo klapa, pejmo! Toni, dejmo! Vsak torek ob 10 vse te rubrike, zdaj pa gremo.